Oh, mwen sa baka ouve bet li vale. Mwen ga e do men si. Sa pale fò mwen chè. Se pe moun Ariel Henry men, ou konon mi te mdi yon bakan ki la kay mwen, ba yon kote mdormi men. Chari te moun ti kote mdormi la nou men. Gade, li met nan cuisine nan. Bo ou tèt bèm la trin nan ma palez. Oh, P.M. Henry, entre nan. Kay mwen kay ou. Maman, fin kwa zon peyi, ti vole. Getman mon chien sale. Getman mon vole. Mwen se Ariel Henry. On ne pa pa fin nan mwen chè. Gade, mwen $100,000 mwen ke nan san. Pa pi yo pi gason. Ok, kon? Mwen tante yon. Voilà, chè. On peut placer mon chef à m'assassiner moi-même. Laissez-moi Ariel! We need to make that together for our country. For solidarité. Qui on dit solidarité encore? Caoutchouc, balcon, caoutchouc.